Alexa, ti te acordas ao principio cando che dixe que para subir e para ir nese conto de fantasía, nese universo voso, hai que ser moi valente? Sí. Tras de min unha escena de 10.000 frases que repetir. Sabes que o que é, non é? E non vou contar o mellor, ocultar o peor. Ollo o mellor chaque. Non digo o que digo. Fago o que non fago. Ao revés, porque ser valente non só é cuestión de sorte. Ás veces non son eu. Procuro un disfraz mellor. Desculpade o noso atrevemento. Contestaron non. Queres saber por que quero facer teatro? Pois sí, realmente teño moitísimo interés en saber que carallo faz aquí. Pois vou decir, quero facer teatro porque quero facer algo por min e polos demais. Porque creo que serve para comunicarse entre os seres humanos e que pode ser un camiño para o entendemento e para a comprensión. Por iso. Así que queres cambiar o mundo. Pois sí, Cona, encantaríame cambiar este puto mundo e creo que ainda estamos a tempo. Pois que che levanten o telón. Ya la vas. Levantamos telón.